tuinang wan sugui tong unyang kang 2500 kabangma neta mantri kanu request khalkya ang prai tamne 15 bosor sagangona ang MLA bongi man khamo MD singni man khamo EM ni man khamo ang aba haike manya ebong abo mane tamnai aba ni practice bokrai ang abni bagai boklaya jesapon untang ang ko kotor saya ang in jaga meeting khlajaka he ka prothom parna khlajaka hambai kok Tripura no ai kubon ka media no chung tinoro sorilam political district nengai kaisa koklam panda khlaika sorilam political district na andaro chaita block no toyoi tai district ni joto member of no ringai main agenda kaisa no chine busang ni village committee election gaun bagi a village committee election no preparation na woi changa jagawo joto village no sang 10% sanga jagawo chini jata thanchani bisingtui khlai chini greater Tripura ni jata tamnai nasing mongo nahari himoi sang success kanyan bagai tini kok sablai jak sar hangka buskangni rok songmari rong nahari ja tam rok na sanam songmari no nahari minche je tabok garam chidi o mas ni last digi final te buta tarika সংশোধন khlanyani bagai joto blog on video rok aro rok borok notice rakha that means October ni bisingo borok je kono somoy kono borok village committee election khlaimano aun bagai chang preparation nana ni bagai no o October ni bisingo chang preparation na hoy September ni bisingo preparation na hoy chang October ni preparation ni bagai chang ready ni bagai chang tini bibag no je nangmani kok sukroboi salakya ebong chang bibag no preparation ta nakha tabuk practical khanyani awno bagai tini jotono salai sablai kha bo jaga khlajaka tini farmani changtin khlaban kha chorilam pa political district ni chorilam pa constituency ni herma kami herma bazar community holo ang in mane tamnai ang mane ko kotor samoni haise ang kolom ti khikla income khlai ani brain no thepawai ang already kororpoti rang sana ni bagai tabuk ang nang sana ni bagai ang neta khlaya ang rang sana ni bagani imangya ani imang kang kai chini Tipra sarok ne jata constitutional solution success khanyan bagaise ebong aboni bagai ang bubagranor logiro ani tabuk je ang jodi se ok line no ok konsebang phayang kang kai ani tinibo escort tong khamang 17 বছর escort manjak 17 বছর security manjak karon tan inmala দুই বার silai rongkha ang hadofani bagai ebong silai romani pore ang wansuko chini ang rajnoitik khlailia chini borongno tu education tu samungkhane hene and already CBSE affiliated kaisa high school botongo ang abono tu samungkhai tongmane kintu tabuk ma phaikya bubagrani gathar bubagrani netritwe chini dofar mukti mani mano ebong a mukti manai a bisasona ang bubagrani logi samungkhani phayo ang tabuk tangai tongo aboni bagai mane tamnai ang bibinno mane wansugoi ang abo haike khayata hoise ani bibag tongo kaitone hamari bai ebong ang tabuk dofani khanibo ang onek mankha abong manei tongo respect hoite suru khlai bibag no auni bagai tamnai respect nini tabuk rom chiri chana ningnan rang puisa abani dorkar nangya ani dorkar khangke dokhamo thangjaknani a konceposo ang samong khlai saya kho karan tam ninmale proshno ke mo haisi mangnai dine Tipra Motha ratre BJP Motha neta bising abno to nini sajangnai tamo tongni jini sangna nangmani jai hok nini proshno nang no khlaikya tabuk hambai nang sangman bagai tabuk prai tamnai 4 baji tongo tai 2 ঘন্টা পরে খান sanjangnai hiabani kamlei kangsano begotai kamlei dubujagya ta haise an bago horote kaisa kamlei chomjangnai ani kreita gauni bagai actually abo rok to tamnai abo haike horo kamlei kangsa tamnai salo kamlei kangsa choma ani practice krai ta kaisa jotoni bagai no kaisa price ang tini saklai rekha chini choilam block obo da district obo nono bohanyo je tamnai borong nang tribal welfare ampodo jamatia bai jompujala area bo bising development jata meeting khlaimane jodi se proman man kang kai je proman rei manai no ang 1 lakh taka rang ganai sung jeta ang tabuk Tipra sani bisingo ang bo khoroksa tamnai hado phane hamjaknai asi sonni simi tini 2022 42 বছর মই tong tini kok bidirok salajakano
Tini oro Chorilam political district by Kobokjak Chorilam block committee ni bisingo kalayomo Chorilam assembly constituency ni Herma community hall koro chung discussion ka ekta point agenda abong ka the forthcoming general election to TTADC village committee election. The village committee election ngai abon bagi tini draft electoral rule publishing ka returning officer ka concerned area ni returning officer ka video. The video ni marfot tini electoral rule publish kleka the draft aboni claim and objection mo tirin simi ngai 26 September jara 8 pore hinke 38 mane 30 tariko final electoral rule publish ngai village committee election no best kleka. Kamun bagi tini খুবই important oroni joto je Chorilam political district ni bisingo je assembly constituency tongo aboroni committee rona tine chingoro discuss khalekya je jate kore election peace and fair khai chung khainen bagine public ni thani chung thana ni bagine je claims and objection sabni boot kajega tong kabro naini আর আরো কোনো ডিসক্রিপেন্সি বা এলোমেলিস তং আরো কোনো বেজাল্ট আতিরক জিনিস টহাকে চিঙাবনো ইলেকশন বিভাগনো হেল্প খাইনে কোঅপারেশন খাইনে অবরন্তি ইন ডিটেইলস ডিসকাস খাইকা বুসকানি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন আতি সাব সাব ফাইমান মঞ্চ কাসিনি বিশ্রাম চরিলাম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নি প্রেসিডেন্ট বমনাং বিচিং দেব বর্মা জোনাল সাব জোনাল চেয়ারম্যান সুরন দেব বর্মা ব্লক প্রেসিডেন্ট আর সঞ্জীব দেব বর্মা তাই তে কারসা তং Rajendra Nawatia, tai kubun block president rok, district ni leaders rok, all rank and file almost in euro program attend kaya. Boro jotono dago preparedness, boro ready tongo je, buskang village committee election bubu garano kaisa good result nai. Ebong o jaga 100% chini confident tongo je, jeng Tipra Motha ADC village committee election result kam kaya.